Te vata alofa atu, Samoa le atu nupele, lau whaafonga fo i ni fo i tua fiafi, whai o na tātou maua mai le tua, ta alofa atu o whenga luenga pa ia le tua, o na tofi, e le ngata fo i lea ia o e whatua, o wōma pa anga e le ngata fo i lea ia o e kale sia fia, o uso ia keriso Yesu, po le tino keriso, ia whata alofa atu ai le ni fiafi, whaftai le lava pale, whaftai fo i lo sai, ia whamalo fo i ngā lua le nei aso, tari tonu lava ia o lo tātou whia ngai i mga luenga, ni fo i tau maluru, le tau mou atu, ia e whaftai le atua i lana whamalo longa, ia i tātou umalava, tonu fo i Samoa le atu nupele, ia lo e manatua pea, ia a uso, Cristiano, le ngā tau nei minsi po le tātou Global Kingdom TV, o lo batu ai a tātou whamalosi, ia le ngata fo i sike e minsi au kila minei, mātou te whatalofa atu ai, le suafa manu malo, le suafa pelepele, le suafa lava lea e tasi, le suafa e maua i le ola e whaavavau, tātou te maua ai le file mumoni, le suafa o Yesu Keriso lo tātou tupu, e au le malo, ia whatalofa atu fo inisi u whapea, an whatoa asi mai le nei atunu tā whaonga fo i, ia ainga mawo ia mātou te whaatalofa atu i suafa manu malo Yesu Keriso. Ia, biona si le fio le nei lava po kalame au ina atu i stofi taitasi i tātou sike e ministry. Ia e awala atu ma wha e ina atu lungo le ala le e i le tātou Global Kingdom TV i ona iai i fiafio stofi taitasi. Ia e whapena foi, ia nisi foi o tātou la me te foi ia o lana au na le tonu fo i o tātou si ke ministry i Australia, i sini Australia, au na ia te tia, ia mai whaletua ia sa o Evelyn na sua o whapena o na ngalu e na, ia malo whapena fo i o na so tau au, ma whasoso ani pea, ia wale la puta inga lava o tātou, ia o tātou i ai le taimi o au na i le atua ma ngalo, ia nei la fiafi Samoa le atu pele, mātou te whaatalofa atu fo i nei o tātou tu asina sina. Mātou lo whai o te talo matu ina atu tama whanau Samoa. I so se tu e fio le laulangi lo au ngai. Nene atu fo i nei ministry o whapena o le whai te talo e matu ina atu tama Samoa. Mele ala tātou te talo, i le tātou whaalongolongo e fo i la ia, i lana upu, ia ma tātou velo aso fo i, ia ma tātou whaamalo siai i lunga o te au le ia. E ala ila na upu whaawina le fiafi. O mātou tamāle langi, whaaftai tele nei au no le leu o mātou toi maua. Mai le nā fiafi fo i mani nāwa yaso, e le nei fo i o mātou toi maua le nei taimi le lei, whaaftai tamae, a wālo e iai pēa, ma lo e whaataunu ina pēa, laubala au i o mātou tangata, se eo e le aso e te fio mai. O mātou tamae le langi lau whaunga nganga pa ia, nei polo kalame le nei fiafi le tu le whaafonga foi ia ma le mafuta mai a lau whanau le whatua i sopse tafo le larolangi le nei tua ia mātou te talo i ni avea se whaamano si au i o mātou tangata ngā lulue o wao mātou ampasa o lau mātou tua tuna atu aila mtaina o lau kalame se i o le whaawina o lau kalame le nei fiafi ia tu mau le whakau vai ai mātou ai si tia pe o suafa o tup sisi e o le malo male mana o le matu te taro lea tamai suafa o Yesu Keriso. Amen. 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 Ia e ilo Samoa sa tātou whaafonga fo in lava yaso sa tātou iai la mtaina mai o le tātou tusi ngā luenga ia pione iai lu tala lo whapena an whaaulu tala inai o le ulua i e kalesia ia Samoa e piwa fo ilele wa e foura wa ai mwhapea o le a fo ilele e kalesia o i kalesia ia mwhapena fo i o na tātou tō manatu ma whai e o tātou langona ia e o le upu ai a le atua e le suia o upu fo i le atua o umana wha mautuina wha mausaliina mai lava i le amatanga e o lava i le whavau o la upu e le suia e na fui vai aso sa tātou baba ai ma tātou solo mai ai le tātou po kalame. Le
tusi galuega pe ona silafia e toʻatele i tatou o lenei tusi ia o le tusi na tusia e le auauna le atua pe ona ia tusia foʻi le magalia aluka ia o ia lea na ia tusia tusi lea lona lua le volume lona lua lea o le tusi galuega ia pe ona lauiloa o le tusi galuega e faapea foʻi aʻoina ai foʻi tatou le tele o taimi o tusi o galuega au apostolo ia sa moa le atu pele e faapena lava le soasoani ma le lagalaga mai ma le lapataʻi mai o le upu ia a le atua ia te tatou le tele o aso ma le tele o taimi ia e fou a le upu o le atua mo i tatou ina nei faapea la o tatou manatu e ai se ekalesia i Ierusalema e le o le rua i ekalesia foʻi lea ia sa moa le atu pele e te lē le tusi e 24 ona mataupu ia e afe ma le ono sulfitu ia ona fuai upu ia e te lē la le tusi mo le tasi lea tusi te lē a le tusi o le feagaiga fou po le tusi na tusia e luka ia o se tasi lea tusi te lē a e le feagaiga fou o le me foʻi lea ia lava papale pea tatou ma ia maua le ono saʻi mai le atua ina ia tatou o'o atu le faaiʻuga foʻi o lenei tusi ia ua tatou iloa ona vaavaai ma tatou loa e iai le mea o loo fetalai ai le atua e ala i lenei tusi o lenei foʻi tusi e mafai ona tatou faapea ma ou ioe ma tatou ioe ai le nisi foʻi o auauna le atua ma i tatou talitonu le upu le atua o le tusi lenei agaluega o le tusi o le transitions po o le tusi o le soʻotaga i lesi ona tulaga i le atua ma lana galuega o le fesuiaʻiga lea ua o'o mai ma i le taimi ae leʻi soifua pea iesu seʻia o'o i le aso na fio atu ai iesu i le lagi ona iai lea o le amataga fou pe ua iai le soʻotaga fou ua iai se mea fou ua amatalia ua iai se mea ua lagalaga e iesu ina ia taulalaʻi ai le tatou vaai pe ona iai le tusi agaluega matua foi la o le tusi agaluega i le gata o galuega lau apostolo ae pe ona tatou tilotilo e tele ina tatou vaavaai ma tatou iloa ma agaʻi ai le tatou tilotilo i ai le tele o taimi o loo talanoa mai ai le tusi a le atua e winga i le tala lelei e tatau na talaina e tatou i le ngata o le tala lelei po le molimau e winga ia Iesu ia a o le fuafuanga a Iesu ina ia o le tala lelei e le ngata o i lātou o lo Jerusalema i lātou o lo i Utaia ma Samaria ia a o i tātou fo i o lo whapena o na ia isi tu o le langu sa moa la na tunu pele pe ona bat fo i se langona vai le amatanga e mau pe tatou le ono sai ma le lava pale o le tusi e luas furu valu ona mata upu a o nei na tatou o iai le fai uina ia ona mau ele i tatou le langona ma le mautu le lei e fa mautu wina ai le tatou au nanga i le li Iesu lava ia na feta laifa mai o lea e le i liu o ia o ana nafi o le aso e o i le whaavavau ia sa tātou vava ai fo i lani lava i aso a i le tusi nei galuega i le tele o mea na soo mai le taimi na fio atu ai Iesu i le lagi o ina le tele o mea sa amatalia ma amataina ona o le fesoasoani ma le taʻitaʻiga le agaga paia na amata mai ai lona ausoo toʻasefulu ma le toʻalua le tua tatou Samoa o le pau nei o le tamaʻi ekalesia na fetalai atu ai ia po o i latou ua vavae eseina ona soo e toʻasefulu ma le toʻalua vagana ai le sitoʻatasi lea na oo atu e leʻi oo i le faaiʻuga ia ae na fetalai atu i ai Iesu le tusina le mataʻi o sefulu ma le ono foi mai o oe o petelu oe o te atia ia lau ekalesia ai ekalesia Iesu
o lo manino lava le fetalainga a le atua, e leo se kale si a sua, e leo se kale si a oe ma tātou, o le e kale si a Yesu. So maual men la, fa mautu i o langona, maro manatu, ia ma a matai fo i se langona fau le nea fiafi, ea, e fau ale upo le atua. A oni ne tātou toi fai taua fa le lei, wa e mo i a upu fo i nai au auna ua fai la ngile fo launga. Tu spa ia le kaunko tu sia te tauna toi fai tau fa le lei tātou. Fa ftai le mano le nganga pa ia na tu sia ai, fa le liwina i o nai o tātou tua a o mawai, ia le tu spa ia le tātou nganga. O le mea lea ma to te fa ftai atu ai, nai au auna le atua, ia ma efo ina tutupu mai ai, nei au auna, i le nganga pa ia le atua sa pa Sofia ai lantou, ia ma lantou fa le liwina ai le tusi, o le tusi la lea, e le ai ma se mea o se ai le tusi pa ia. Mai lava le kenese, e o le fa alinga, e o fo le ngaluenga lo tātou tala no ai, e le ai ma se mea e tasi se ai, la alanga kau se ma sasi, ia upu o le tusi pa ia. Ia ua kufo ia i mangai a kākou filosofia fo i ngai sa kau maua mai su e ngā mangi kusi mai a ngisi fo. E le whapela a se mea leanga. Ai awane ia vea lo tātou nau tele i nā fo i su e ngā. Ma mea tātou te sui vahia ai le upu o le atua. Samoa. E muli ana nafi o atu le ka le sia a Yesu i Samoa. Ai ua lewa nei ai tutonu o le nuku o Israel. Ai vai foi lá que susinga la apostol. Que tu sia e ekalesia. E pe fa tu lava le fa mua la apostolo Paulo. Ile ekalesia Jerusalem. Ia sa moa ai no fo nei malo fai sa o e self study iso se me ona e lole iai. E tele le mix up o le ekalesia Yesu na na po. Ele pe o le mele wai ni tātou langa lenga kako kari kongu no ele merenga li lingi mai. Le Pentekoso. O ngā alu ia o tātou, ma lo tātou leiloa. Le taimi foi o le ekalesia, ma le amata mataina mai o le ekalesia i te tonu o Israel o Jerusalema. E le whaingo fie le amataina o le ekalesia lea. Ia e o le ekalesia lea na ala na amata mai ona o tangata ua vavai e seina mai e le atua. Na e tātou te loma sau ele upu lea o le eklesia, ia o le tangata, ua vavai ese mai le lalolangi, ia e tu ina atu lo na ola e au nai mo le atua, ia pe o tau fo i tātou o tangata ua tari tonu ia Yesu, all the believers in Jesus Christ, o i lantou la ia ua tā ua, le au te lenga whai atoa, ia o tātou o le ekalesia Yesu. Ai o le ekalesia le Yesu na whatuina i Jerusalema. Lo tā ue mātai o. O le saunoanga le a Yesu ina ua amata o na tau whai ui ula na misiona. Sa train ai, ma sa lui tauina ai, ma awa uina ai lo na auso. E iai le aso e whapena o na whatuina ai ia le ekalesia Yesu fonga ele ele. Le alana saunoa ai Yesu i lona au soo i Kaisaria Filipi ma whape atu o le a se tau whaalongo i tangata o aia. I whamai isi o oio le profeta. Ma tau whaalongo o Yesu whamai isi o oio o Elia o Ioani. Ia e whai atu Yesu mwhetarai atu. Ia o tau la o soo. O wala au ia o tau ma leko ke muri i mai ai aso uma le mea o te alu iai. O le aso tau langona. O le aso tau manatu. O le ase mea o loi te tonu o tau loto. Ai, sau noa matali mai pete. O oe o le keriso o le alo le atua soifua. Mai lo Yesu e leo stasi ni tawina ia te oe. A o lo utama. O le mea lea. O te ati na e ai lau e kalesia. O pe telu oe, o te ati a e lau e kalesia i lungo le nei papa. E le ma fai fo i, e fai tutoa o se oli o na manu malo iai.
Samoa le atunu pele ia ele o se mea tātou te mapolotu ai a o se mea tātou te whaafetai ai a wai iai le na ia amatalia e iai e ona le ekalesia o le ekalesia Yesu ia e whaonga ina ai la tau o vavai e se ina mai ma avea matangata talitonu ia Yesu e amatalia le ekalesia Yesu so me foi la lea pe ono fai atu awani o tātou vavevavi o tātou manatu mo tātou langona ia le anga luas fulu valu mta upu tusile a tātou a whapela e ki mga e whaavave fast forward lau whaitau i le tasi e ho le fitu o lo tala noa ia su whamaia ia whai o tau moli mau ia te au i Yerusalema a mata mai i ngāre kako i kāresia le loto i Yesu varu le iva tau varu le iva lo tala noa ia yutaia ma Samaria o atu ia ina le ekalesia Yesu lana upu ile mta upu iva se o los furvadu ona o atu ai la iolea upu lea i turu inga watu ai Roma Europe se ia o atu i turu inga le larolangi ia se ia o ina o atu statu atu no pelo Samoa ia lea la wa tatu ai nei i fariseu ona o ke riso Yesu o ia e ona le ekalesia ma whaavaina ma vala uria ai ia ngai ekeleisia la iti la ia o tos fulu ma le tolua ina ia lātou moli ina le moli mau e winga ia Yesu o ia lava lea o le Mesia o le tupu o le malo o le tupu fo ilea o le lalolangi atoa na to foi la Samoa o le tusi foi le o Yesu na fio mai o ia fa mai na sau ia lona lava nu na sau na te ena Israelu ele fa bela o to ta ma Yesu mai tai me fa pe i fo sana fetalainga o te le to e lofa ia te o to Israel fa mai le tala fetalainga Yesu se Israelu se nga o mga o lava e fa o popo e fai mai o tō pe o le moa i lana tolo ai ai whainga tā o tō o le mawhai o tō loto o tō whasiotia perfeta ia o kou saungi fo i whasiotia le tupu i suol melea o le a o walu ai ai se longa lava ko ki sana mo repent ma o kou wha pe ifo ia manuia le o fio mai i le suafa o le atua. Pe foi la le Samoa pe o ngai ele tusini wa matalia. Ia e le o se mea foi le kako fa tope la winga i le ngi maka upu. Pe foi le ia ka kope ia uma i fo le vaiaso po le lua vaiaso wa ko kiki uma maka upu ngi lufu var. Ia o wai e le mo se pingi au lo se singa mea. Ai paule mea lea o le la ngona fo i male la patai le tato CKA Ministry ia teleni ta iala ta ina i tato le anga o oe ma o ampasa le malo le atua pio na iei fo i le tato misiona fo i le visions mea kako ina ia avea i tato ma tangata e whapula atu le malama whapula atu le alofa ia whapena fo i ona tato mori mawatu ina ia maua te ngata uma le lofa le lii, whaapapula atu le marama lama le lii, ia ola fo i masea nganga, i le tātou au nanga, ono le tātou wa lofa ia Yesu. Ia le mena le sa moa le atu no pele o le toe, la langa ai ma toe tuina atu ai ma toe, pia koe whailoa aku le kako pukalami na amaka mai nava Yaso. I oe sa moa, o le ekalesia lava lea, o le urua i ekalesia lava lea. E pule ana le ngaka i langa whaali liu, maranga wai ai peo na tātou whaitawa i le amatanga mainga. Ia, o lo kala ngoa la le au so o Yesu. Whamaila au so o Yesu. Yesu o leo le atu e fio atu lau vai le langi. O na po ea nei te toi fuata i ai le maa lo ia Israel. Whamaila whetala i ngā Yesu o le mealinga e leo i ai se fuafuanga na o lo utamaa. Ai
ia o to o e whaatali le taimi e fio mai ai le nganga pa ia. Le nganga pa ia na le wa leva na o ai e sulo na uso. Wha malosi ai e sulo na uso. Ma tauina atu a Yesu e iai le o le a awina mai e le tama e awala mai lona ingoa. E muli mai o ia. O ia na lea o nganga pa ia. Pe foi la le na tātou loa. Mai le malo Israelu. Mai le malo le atua. So me foi la le kako fea kua i Samoa. Ia, hold on. Aua ke vave. Ia ula ngona mo manatu. Ia kako nguki me fatasi. Le angol tuspa ia le failo e se filosofia skangaka po se los tangata. O le tuspa ia na tusia mai ia. La Timoteo le ngava mai a o tuspa ia umalava mai le nganga o le atua ia. Ia o uma ia tātou. Whaatonu uma ia tātou. E a o ai uma ia tātou. E whaapoto uma ia i fo tātou. I le atua malona whilangano. Me foi la lea. Ia lava leo sa. O fui kako isi kaimi i loa fo isi mea fo i lele. Ia whapea. O isi le pei a se pei a sa. Kako whalonglong pea. E le pea o whai ako. E lua se furu walu mta upu ole. Le tusi nei ngalu. Ia le lope umaningi kausanga. Malanga kausanga. Maonku ako. O kako kalango ai. E le i umar tusi. No e renga le whapea fo i lele. O le mbore ngusi pepa fo i lele ngang e whaikau kua e loa le au ole. O le paipa. Ia, ma umaro i ngar whai taungo le mea male au nang. Au kako o tuspa ia. O le upo le tua tātou te a ai mai ai mo tau tau sasami mai ai. I aso uma o lo tātou wola. Le foi la o mai le leiva i aso. I nei foi upu na e ono. I tusi lava lea ngaruenga. E tātou te wawa ai fo i ai ma tātou tilo. Foi mai ua poto i lātou na lātou fusile ia te ia. Le ali ie. Ona po nei ea e te toi fua tai mai ai le mālongo Israel. A o whetale antu o ia te i lātou. E le tu sao na o tau i loa ona po, ona tau sanga, wa tu e le tamai lana lava pule. E mawai o tau le mana pe a fio ifo le nganga pa ia i lunga ia te o tau. E fai foi o tau mo mori mau ia te au Yerusalema, ma Iutaia o malava, ma Samaria, e o lava i le turu ingo le lorangi. Whetala ia tu ia mea, ona si tia le o ia o la tau o va atu. Ua vai foi o ia i le ao na i o lātou luma, ua lātou turi mata ia e i le langi. A o fio ae o ia whaauta foi o tangata e toa lua, ua tutu mai ante i lātou ma ofusi sina. Ua la fai mai o tau tangata kalilai ae, se ale mea tau tutu ai, ma vava ai le langi, o Yesu le na wa vae ane, na iate o tau i le langi, e wha pea o na toe a fio mai o ia, pe o lona fio atu i le langi, na o tau va ai iai. Ia, le fu koe wha manatu mai a le tusia le atua, le tusia le apostolo, pen tusia fo i fo mai o luka, tusi le anga luengo wha mai ea. E wha pe na, wha mai upu a angelu, e wha pe na lona a fio atu i le langi. E wha pe na foi lona toe a fio mai. Ia, e tau fi e se ata ngata. E pia o na ufai atu sa moa le atu nupele. E le eise si mea sili atu lo tātou toe whaitau, ma toe whaitau pea. Awai, e le eise mea o le ato e tu si ai le tu sipa ia i se silo o minga, ma nisi li ngangana sa moa e sili atu. O le ua iai le ngangana ua whamanuia ai le atua. Ma fua ina mai ma wha uina ai tātou sa moa, tātou te tilo iai. Lea ua tātou wha longo i le upu o le atua whamaia, o whesilingia le mālo Israel. Fōringa mai o lea lava e turi matai i la apostolo. Le mālo Israelu e fōringa mai o le mere na fio mai a Yesu. I oe na fio mai Yesu lona nu. Ai pita iane na sau noa Yesu ona ua lātou le mawhaia
na lātou respond pe salamo, o le mea le whamaia. Le au tu e alu, e le kaimi koe sau ai, e kakau ngā fo i mai e su o salamo i lātou. Le nuu la leo le atua, o le mālo fo i leo le atua. Ai kako kilo la e le mālo Israelu Samoa le atunu pele. O lea lava iei le nganga o le meta o lea. O le fia wa ai atuia, iso lato misia, iso lato tupu, ua toe wha saulo toina i lato mai pulenga isi atunu. Pei ona iei le tusi le taimi o Roma. O lo fia saoloto i lato mai le pulenga Roma. Ai panga lea. Ma Yesu, e le o le taimile nei, e fuaka i ele malo Roma, o le pule nā le tama. Ai, o i Jerusalema, e mafuta ma faatali e ina, le a fio mai o le nganga pa ia, fa mai e maua e o tole mana, pe a fio mai i fore nganga pa ia i ate o tau, e fai o tau mamori mau i ate. Tā moa le atunu pele. I kaimi fo i e whaalongo i tātou le fionga pa ia le atua. Ai ke lea ina whaale tino o tātou langona mo tātou manatu. I le whapela o whai atu lau tala i awani o tātou mawhau whaale tino nisi taimi. Ai peona e sila fia ma tātou i loa Samoa. O ka ua o ampasa o le malo le atua. O lo ia ise ngā luenga tele a le atua mo lo o to soifua ia mo le mātou ola. O le lea ngā luenga o le tātou mori mawina leo Yesu malona malo. O ma Yesu le malo lea. O le malo ngā e pule ai lo tama. O ma Yesu lango koe sau. Le malo la leo le atua le i taimi muli muli pe a kako tilo i ai. Le fai unga le tusi e whalinga, e fio mai ai e su, lona mamalo. Peo kako uloa, whai maritana le tusi pa ia, e wha pe ngā le fio anto i Yesu. Wha pe ngā fo iluna to e fio mai. Wha fio ngā kako uloa, ngai kako ke maua e ngā tusi sakali e sufa, to e fio mai o ia le maunga olive. O ia le maunga olive le la fio to i Yesu. E wha maina le whai upule e maua e o to le mana, o le mana lea. Lea o lo fetalai ai Yesu lo na so. O le loto tele lea male mawhaia. Male mawhai ai o na tātou mori mau. Po le ale tua e ngā mea e o mai. O ale tua e ngā puapua ngā. O le ale te whaafefe mai e le rolangi. Ma le ahu i whana mai ne i whai o le piti ai lau mori mau. E le fo i ai le tua e ngā mori mau le fe mai tu spai. O le moli mau e oti ai. E oti ai mo Yesu. Maina ia o le fitarai ngā Yesu. E mau e o tau le mana le ape. I lunga ia te o tau. Ina ia whai ai i tā tau ma moli mau. Moli mau ia te ai. Moli mau se si mea. Ma Yesu e whai ma moli mau ia te ia. Le moli mau la lea lea tātou te wawa ai ma tātou whautala ai. Ona ole olua i e kalesia e te tau ona langa ina pea, malanga ina pea, malanga ina pea. Te leo te miwa kako whaia le kalesia Yesu, o sia kako lava mea. O le kalesia tātou, wha mole Samoa, mai lātou e mapo e kalesia. E leo o sia kako e kalesia, o le e kalesia Yesu Keriso. A le e malama. A le kako ke whaikau aku i aere tuspaia. Whamai le mātai o le ang kako whaikau i aere whamai e ale sifuru ono. O te ati a e lau e kalesia. Kalesia ai. E kalesia Yesu. Le fo i la ua whamfitalai Yesu ia o tō wō Jerusalema. E whaatali ai le anganga pa ia. Ina ia whaia o tau, ma whamamanaina o tau e le atua, ma whaaroto teleina o tau e le atua, e ala lea i le mori mau. Ina ia mori mau ina,
Yesu o le tupu o le malo o le a toi a fio mai. Me foi la le samo. Ia. Awangi o kako vavi o tātou langona mo tātou manatu. Kako whaitau pēa ma tātou vavai pēa e tuspa ia. Aua foi o le mea le sana tia le tua. E longa mai ai le amatanga e le whiangfo. Ele o ka ua ele atua se e kalesia. Ina ua o mai le whiangfo. Na tā ua fo i Yesu lana e kalesia. Ai ina ua whio atu o ie le langi. Pei o i lea na a matai loa. Le amatanga fo. Le ulua i fou. Le new transitions o mea uma. Ina ua whio atu Yesu i le langi. O ina amataina ai mea uma lava. Ke makau le foi sa moa le atunu pele. E Mataio, Mareko, Luka, ma Ioane. E tusia. Ai pe fōringa mai o lea lava iai tātou le whea ngainga tuai. I te taimine nana, tusi ai tusia. Ai ina ua maliu Yesu, ma toe soifua manu malo mai. Pio le tatu whaitau iai. O i lea na amatalia ai, le whea ngainga fau, e ala ia ke riso Yesu, lo tātou li i mo tātou whao. Ia le tātou te iloa i le aso, mai o le aso le Pentekoso, tasi le aso, whaitau lia i sala elu ia lātou whainga feast, celebrating o lātou feast, ia le tā ua o le ainga o le aso le Pentekoso, ia po le ainga fo i o le vai aso. Lea la kako ki kilo sa moe le atunu pele. E iai leisi swinga fo. E iai leisi me fo amatalia e Yesu. Fa mai Yesu e aolo o walu ai awina mai le nganga pa ia. Peo na o ina ilo na o so. Lea la u feta lai e Yesu fa ipu le walu fa mai a. Ko wo ai o Yerusalema. E fa atali ai le mea na o fola ina atu ia te oto. O le anganga pa ia lea. O le tala lea luka. Lea fa mau au luka. By the way, o luka. Tai wa ai ele tisu singa le. Le tasi fo nei tangata. Pera no faianto le tu se lusu vanu mta opo. E sa fio ai ma le apostolo Paulo. Telo malanga ni su malanga. Ave te mau le tu si Kolose fa me le tu si atuai le apostolo o Paulo e Kolose, ia mawhai mai ia olo fatu foi, ia le fo mai o luka ia te auto. So me foi lea ia taku kilo sa moa le atunu pele. E ta ua fo i tangata na walau ia le atua. Peang o fai ako le taimi na maliu ai mato soifua mai a Yesu, o le tasi le na suinga tele, o tonu, o Yerusalema, o Yutaia, Samaria, se i o mai lava le tu inga le langi. Elo le ingi suinga kele ia la tau a feast. Ai ina ua toe soifua manu malo mai Yesu Keriso. Ma toe fio atu le langi. O le kasi la le a feast ua a mata o nei loa le langi. E sili aku ai feast uma lava. Ai sea, wafo i lena poloa ia Yesu. Le a fio mai le anganga pa ia. E a le anganga pa ia Samoa. Le anganga leo le atua fa mai Yesu te awina, te alu i lo ta mai awina mai le anganga pa ia e ala i lo ingoa. Ina ia nofo i to tonu ia te itato. I taimi umalava maso umalava. Fa long foi se tala fa pea se tasi. O le fio fa lua mai o Yesu. O le aso tonu lava lea le Pentekoso na fio mai le ngang pa ia. O le aso lea na fio mai ai fa lua Yesu. Ia, ta ilo iai. Se suenga lava ia le tangata lava ia. Peo na ufa iatu.
Tāku koe whaikaua, tātou tuspa ia. Ma toi tari ai le tuspa ia ia te tātou. Ma Iesu, e au ngalo walu. Ai a wina mai lea nganga pa ia. O lea o ngao lea nganga pa ia ia te tātou. E le ngata ina whamamana ina i tātou. E le ngata ina ia whamalo sia i tātou le tātou mole mau. A o lea nganga pa ia lea o lea tua. E tū mau ia i tātou. Ona nate au maia le upu moni ia te i tātou. Maia whailoa maia le mea moni ia te i tātou. E le ngata o le mea moni na te whailoa maia le angasala ma le whamsinonga. Ai na te whailoa mai fo i lea. Le lofo le tua ia te i tātou. Me fo la lea Samoa lea tunu pele. E iai le suinga le ukako kilo iai le tusi a ngaluenga. O mea fou. E le iloa mua Israel. Whapoto Israelu i tausanga e whaia latu tausaminga. Ia wanga ole I love. You know. Ia le kako ke loa e celebrate ai fo i le lopo ngi wainga. Tausasami ai lato pea ole kaimi whaia lato. Fish ma lato. Celebrate ai fish ia. Ai peon kako kilo. O se aso sili lea ma le tāua ma le sili ese. Le aso lea wha mai Iesu o le ali lingi mai ai. You know, na papa te soina ai la o soo mai la tau sa iai le aso. Wha mai le papa te songa Ioane. Na papa te soina le vai. Le ata le ifafo o le tangata. Ina ia tali atu ai le lalolangi ma le public. O ia o le tangata lea o le ahari lalo le vai. Ia o le tangata ua. Ngai le se me fa. O le nganga pa ia. O le papa te songa lea. E sau mai lea tua. I to tonu ia te i tātou. Ina ia tātou maua ile. Ma losi wha lea nganga ma le mana. Tātou te au nai pia i lea tua. Pāna ia. Wha mai a fio mai lea nganga pa ia. Te lunga ia te outou. Na whaia ile o outou ma moni mau ia tea. I te tonu o Jerusalema. O Iutaia. Samaria. Se ia o lava i turu ingo le rolangi. Ese le maa ngai ala ia le wingo le benga umai ai. Ina ia vea i tā ua ma tangata e moli ma watu Yesu malona malo i le lalolangi. O le masa lea ale kale sia Yesu tau o le fai. Kau ave ia le message o le malo. Tau ave ia le message o le malo, le tupu malona malo. Lango le ai vai la arwa Yesu ai le ai e mafau lava le au so le malo Israel. Ale bela le fa ia Yesu le fatu la ai mai fatu ina le lua i ekalesia ina ia lato tau avina ia le moto ma le fua o le tala le lei o le tupu ma lona malo ia aua ni fa vai ai fa marosia i le mole mau la mea maka mai Jerusalem mo stato fu fisidi le ka unga maka mai Jerusalem para nga lefe mai ai ia luka malatu suri yes ai se o le fisidi o Jerusalem o se no foanga le sidi ona ino sia ai le tai o le ekalesia I esea anaia theology pe atala noa ma lau farsaio, ma lau tusi upu. Ia ma le moto tangata fie feola i le nāwa i taimi. O se no foanga a saunoa Yesu e pi e fanga au i ai tangata. O se no foanga a whaalono tangata ua muli ia Yesu wa kaula malama le au whailotu le nāwa i taimi. Ina ia faa umatia, ma faa fo ia le muli o tangata, i le taitai o le urua i ekalesia. Lua, ona o le te o nei tangata, ina ua faa li so o Yesu, o ia lava leana, mai lea tua, mo le malo Israelu. O ia leana, fio mai, whailo atu ia te ila tau, upu o le tamaa, le fina ngalo le tama mai le langi, whailo atu,
Lātou te le talia ina lea mau. O se no foanga e tau whapea o se no foanga ino sia. Ia le ala ka ku keiloa. Nei uana lātou whasa taulo ina ai. Ne ta e sili o le e kale sia. Yesu Christo. Lea fo la fina ngalo Yesu I lona au so o le nei. Ina ia loto te tele pe a fio mai le mana o le nganga pa ia. Se ia lātou toe moli molu. Wina lava. Le mau e winga I a Yesu. Ma lona malo. I tu tonu Yerusalem. E la le maa ia kero le mea. E sea. Le anga kaunga whai loa e lua le tua. Le ai. E le nga le malo Israelu mea ai. Mea ingu. E whio ai ai ma malo ai Israelu ngā wikai. E ai le isi malo e siri atu. Le ana whio mai ma le tupu Yesu. Ina ia whailo atu ia Israelu. Ia pangalea. O le fina ngalo lava o le atua. Ia whaia ma whātaunu ina. Mea tonu uma. Ia malona fina ngalo a mea tonu. Lea la o tātou tiro ia ifa mea ina ia o atu tulu inga. A whetala ia tula Yesu. Mai ona. I loa re la tou. I tangata e to alua. Wa la tou tutu ma whai mai a. Karila iai o tou tangata karila iai. Se ale me o tou tiro atu ai. O tou vava ai atu iai o Yesu le nā. O awhi atu I le langi. Whapena fo ilo na toe fio ma whaarua mai. Ia lea la mo kako kirikilo. Le ai o le aso lea. O le aso o le fesuia inga o mea fou. I le fio mai lea o le nganga pa ia. Ina ia mori mawina elo na o so ma whamana ina. Ia lea fo uo o iai tā ua. I le leitu aso ma le leipo. Aisea. O le nei leitu. Langa ele taimire na a o iai Yesu le tino. A o iai Yesu le tino. Maua mai sa moa le tala lea. O le mele na sau noa Yesu ina ia fio mai le nganga pa ia. Le ango le nganga pa ia e tofu sia umai tātou. Te mila tātou talia ina Yesu Keriso a vea maali mawhaola. E te milea wa mai ai. Ma papatiso ina I o tātou loto ma taritonu ma talia Yesu. Ona nofo tu mau lea o le nganga pa ia I tonu ia te tātou. Awa ana whaapea e lea fio Yesu I le langi. Ai, lala pea o ia ma soifua I le laulangi nei I Israel. Ia, taritonu mai o e Samoa le atunu pele. Tai mili ngei o lewa I nei New Zealand Yesu. Wakako vili fo iai. Lau a fionga Yesu. A fio maia I ngei New Zealand I ele mātou maliu le fie whātu. Hallelujah. Alo le ngā, ia wa vili ifo fiti. Vili ifo konga. Yesu a fio mai. Kele le au mai ngei lo matu watunu. E fia wha maano ro. Alo le ngā. O le whaatua o e kāle sia. Yesu. Se wha mole ave lau wha mua le mako uloku le o whaatu. Ai wha ngalo le ngā e kāle sia. Ai whi mai Yesu. E au ngalo ualu. Ai a fio mai lea nganga pa ia. E nofo te tonu ia te I tātou. O mea umala tātou te whaia. O mea umala tātou te ngalu e ai. Ua wha malo sia I tā ua. E le mana o lea nganga pa ia o Yesu. Ma kako wole atua I lea tua. O ia lava lea na te whaia mo kako umalava. Mea la ngā lea leo le tātou whaafitai ai I a Yesu. Ona olona nganga pa ia na maia. Wa kofu sia elenga o Samoa na. Elenga o Australia. Elenga o Europe. Elenga o Tonga. Elenga o Fiki. Elenga o Savai po upolu. A o le lalo langi atua. O e tati tonu. Whaatua tua ia Yesu. Le nafio a Yesu. Le langi e whetalailo na o so. Ia fio mai le nganga pa ia.
Le foi na o Yesu na o so mai tu singa o apostolo e whenga e le au snopi o Yesu e fio mai le nganga pa ia o na whai loa mai le a te i tātou le upu moni. Wha sa o loto fo ia te i tātou ma ta ina tātou le mea moni. O ia fo i le nganga pa ia e mori mau ia te i tātou ma whangana ina i tātou i so se mea tātou te whai. Ina ua fio mai na le nganga pa ia i luna rona au so. Ia e tele se fisuia inga sa tātou wawa ai ai. Me foi la le. Samo, le atunu pele. O le urua i e kalesia. O le e kalesia Yesu Kirisu. Ioe, o le tusi ngā luenga pe o le tātou loa o ngā luenga lau apostolo. O a ia ngā luenga. Hallelujah. O le tātou fisiri ngā. Ni ngā luenga ea whaale mālo lalo nei. Pe o ngā luenga kau lava o le mālo Israelu. Pa mai Yesu, o le mālo o ngai koki fesiri mai e le ipe te lu mai o ane. O le pule nā no tama. Ai, le mea lea sa o whai atuai ate uto. E a fio mai o ia. Wha manahina uto. Ia le foi ua a sia ai matatou umala i le nganga pa ia o le atua. Me fo i lea ia tātou te talo, ma tātou te tonu, i le whaatumu mai pēa o lona nganga pa ia ia te i tātou. A tumu nā tātou mwhaatumuina tātou le nganga pa ia. Kako ke vai fua e ali mai o tātou o langa. Ke le kangaka e tumu le nganga pa ia. Ai, tau te tala mai. Ia o makua wha sausili, wha mawalunga, le aise vi inga o le atua e mawai, ngā o le sili e li te peo lau telefongi. Ai role ngā, i whai mai lava o ia, o ia lava, o ia e poto, o ia e role tuspa ia, o ia e loa mea uma. Vai sa moa le atunu pele, i loa sifuru valu, ia mata upore tusinene. A tātou ono sa ima tātou tirikilo ma tātou whaitau pēa. E ui e ino tātou whapea. E moni lava. E moni lava. E iai le fesuia inga o mea fau. E a fio mai le nganga pa ia te tātou. Whena le kau kirikira nye fiafi. Lea ua fio antu Yesu. Ia ma wha mau ni e fo i le neia fiafi. Ufa mai le tala a ngelu ni. Ia kari la iai. O lea e fio antu Yesu le maunga Olivia i le langi. A o karilaia le whai, o ngora au so o Yesu. E o mai karilaia. Vanga na ai se tasi so o lesi tu o karilaia sawai. Mai ange, karilaia e tangata karilaia e po le au so oe o mai karilaia. Po i lato uma lava ngau mai le fisi nga vai kaimi. Aia. Wa lato tilo a whape nā o na awhio atu o ia i le langi. E whape ngā fo i le tātou mō pāu. Tātou te le wa i le fio atu o Yesu i le langi. A ua fio mai le nganga pa ia ia te tātou ma oe le te mai mua mai. Ma tātou tari tonu whaatasi ma lau apostolo. E ala le tari tonu le fionga pa ia le atua. Na tātou loa na awhio atu Yesu i ao. I le langi lon tama. Lea lafa mai le angelu. Karila iai. E whape ngā uma lava le toe a fio mai o Yesu. Ia lea la waka ko kirikiri. E le ia fio mai Yesu wharua. Ia e lo si furu walu maka upu. O le tusine. Ia lea kau ke iai maka upu mua. Ili kai foi o ngā maa ila isi foi upuia kau ke kalango ai. A lea wa tātou tilo. Ile whaatatianga mainga ele atua se me fau. Ile sootanga mainga o le taimi o le Old Testament ile New Testament ono i e sou malona toto. Lea wa kako kilo iai i mea fau ele i kukupu mua. Me foi la lea. Ia tātou le hawa ma le whaalo alo. Au ai tātou te so na whaia le fionga pa ia le atua.
ma tātou lafo ia ni upu e le tusa ma le finagalo le atua. Ala le fa mai le angelu. O Yesu le na wa avane a e na ia te outou i le langi. E fa apea ona toe a fio mai o ia. He will coming back again, like the way he descends to heaven. E vai la o ia. Le ua le o ia le langi. O le me foi la le ka kilo ia. E pe ona o fai atu sa moa le atu nu e pe le lo loto. Le atu nu e se le mapo e kalesia, le mapo lotu, mapo tala le lei. E au ana tatu te fai tau, le a fionga pa ia le atua. Ke rei lopo le ala meo le a misi e lau fai tau. Le ala fa mai angelu, e fa ape ngā lona toe a fio mai. He will coming back again that the same way he ascended. Lo winga. O fer me ka ke loa. Le fe mai e le tu se sakaria nga sakaria sufa vai po fa mai e a fio mai o ia ma to e fio mai ma tu vai o ia le maunga olive. Ia, walava le ngā atata, e ka haku ki kari kongu ai, o le a toi a fio mai Yesu, i se aso, se taimi, whaatu mawina lona ma lo e lungo le neifunga ele, ai tu vai o ia, i le maunga lava lea olive. E voi sa moa le atunu pelefa mai o le atua e le o stangata e pelo ai o ia. Pe o sa tali o stangata salamoa i o ia pe sui e ilo na mawhauwha. On plan. Wa umo na whatatia fuafuanga le atua soifua. Mo i tātou o lana whanau. Mo i tātou lana e kalesia. Mo i tātou ua vavai e se ina mai le lalolangi. Ma kone fol me le oa, o le mea ka o le kalesia. O le vavai e se ina mai le lalolangi. Le se me ka o se kalesia Yesu, e vavai e se mai le lalolangi. Ai ola faa le lalolangi. Ma sangi foi ona ufa manosia wia le kalesia Yesu o lo o unga lue ai. Aua le ola foi le ese a le kako ola faa e kalesia pe a sau le lotu. Ese foi le si ola faa e kalesia longa lua pe a tu ua atu le lotu. Bola i fafuaku ma le loku. O fa upunga ngā matala na Samoa. A whaalongo i eika ngā kamapolotu a ele ola mo le atua. O le whika i le upo le atua. Ai vai o Samoa. I o la taku whika la e tātou le respond le upo le atua. E sili atu le upo le atua pe a tātou whaia. I lo se upo se isi atangata. Ia lea la o mangingu fut mo tātou whamaya. O lona toe fio atu e vaaia e mata e whaapena fo i lona toe fio mai. E ilo uma mai vai uma e tangata. Vi ele li. Ele o se kana su ar tala le fai atu. Po se kuspa ia al mako a inga sa fai o sa uro fai kui kako pukala. Le o le fiongo pa ia le atua na tu sia luka. O luka o se tangata o nu ese ai u faola ina lo na nganga. Ele ngata ni faola inga o se tangata fo i u fa me alo faina le atua o ia o se fo ma. Nono inga a whai mana o mia e paulo le ngaru e ngā le atua i se wā e tātou te i lofo i le fionga le ri ia o le apostolo fo i eiru na tūlanga i mai o le tino le ne. Kāku whisirifia fo i la, masiringia fo i o tātou mai whawhau. Ka whiwhea o mai o le apostolo o ia Yesu aile mai. Wai, tātou te ui i lango lea tātou te le tino. Ai o le mea moia, e le mai le nganga o le kamano o le apostolo. E mai ale tino i arango le tino. Ai o le anganga i o le apostolo i o feise se tangata e whalpui pui e tusi mai male ori o. Tusi mai male fia fia. Ko kakoro e lea. Ia i le mai le anganga o tamana. A whaike mga obia o le tangata le atua e fia i lau fo mai ngiva i kaimi. Ia whapenga fo i le apostolo i ngau. O i whai luka. E mga ia mo le tangata e. E ia le tūlanga le lei fo i ia o onga ma tūlanga wha mamia. Ai koe whaora inga malonanga.
e se vai o le tamalo e le ngaka le fo mai le tino le nei ia e o ki fa pe ak foi e tasi fo tangata e fo mai fo ia nganga o ka ngaka le ngawai kai e le ngata i lea o le tangata na ia tu sia mo moli mawina ia le anga le leo Yesu o ia o le tupu o le ia o le ruai tupu o le kale o le ia o le tai o le ruai e kale sia o ia e ona le kale sia tusi le malo me foi la lea o ni o tatou foi lea whataunga vale i tangata o le atua tangata o lo iai me alofa whangana ina mwhaupunga ina le atua i me alofa ma tāleni la fo inga tala nga luenga le atua o lo kako nga lue ai se mai lau ka lengi ma lau me alofa e au unga i mo Yesu ke whai ma le ngā ka lengi ma le ngā me alofa ma ia Yesu le ai ma se whaonga inga ia ngā koe alu ale ma oe i lalo le ele ma le palapala ai le ma se whaonga inga me fo ila lele kau ki kilo i sa mo la tunu pele e le ai o le tusi ngā luenga e le ngata o ngā luenga au apostol ai o le tusi o le fesuia inga po le amatanga o mea fo the new transitions of the church le ala wa kako iai fo le ngiva i kaimi pe o si le fia sa mo le atunu pele o le ai se le si le fia me ka o le loto Pentecost Pentecost Church pe a kaulo le loto Pentecost o kako ka kungu le fio mai leo le ngā pa ia te tato fafta i le tu ia ma ua whaingoa ina i fo i le kalesia o le kalesia Pentecost ai o le lotu ai a Yesu o le lotu fatu muina le ngā pa ia i le whapea la fatu muina i tato o le ngā pa ia kako mita vale ai lea ma tatou so na malo vale ai ma tatou so na saunoa ai nisi saunoanga i le tusa ma whingalo le atu ai o le nganga pa ia e whaatumuina ma whaamanaina ta ua ina ia avea oi matangata e tau tala i le mori mau ia Yesu ma lona malo tau tala ia Yesu o isi a kaukala mai ngai lero lai ngai mai si mea oka ele tulo wasame ele mawaru a se mori mau se kasi fa pese fai upu se kasi po singa sense e winga i le tupu malona malo Yesu Keriso ma le tala lele sorry e pia le kanga ka whaanga o mai anu e foi lia e leo se nganga pa ia e malo vale ai tato po se nganga pa ia e whai engi kau vanga mana mani tau vanga power a le nganga pa ia e wha loto tele ina ai ta ua ina ia ta moni mau Yesu i so se tangata i oe o so o laula ia ke au ia e le i tai so ia e au next door nga iau kua oi mo fa longo se uportala ai e o lo toa onga fatas ai e o lo tota alu fatas ai e o lo to fainga luenga fatas e ani tangata mo lungo le malo o lo ku fa penga ko fa wo mo to fe wa i fatas u fa longo i la to ile tala le winga ile tupu malona malo ele o le mea tonu ala le ai kaunga tātou ngā wai ai na uwha maro sia ma whaatumuina ma whaapenga ina i tā ua ele mana o le nganga pa ia a vea i tā ua mau mori mau ele o le message e ala le ai kau ona ta ina ma whaasana la wina ele me ka o le ekalesia or the believers in Christ ele o le mela le tau na tātou whaia wa o le tātou wala aula le. E fwoi la le samo. E koe lui ka o ringe fiafi. Pi e mo whaia. E hilo si kale lei ka kau e misa e ma ka whelu ia i lunga social media ma. Wha mai oi sa oi se. O le social media tala, i e di tala le lei o le malo o le atua.
tala le lei o le malo le atua. A kalango le malo le atua o lo tatu tala no le tupu. O Yesu Keriso ia malona malo. Ke le ka fa pe le le tino le. Ai le ai o le malo e fa le na. Me foi la le sa moa le atunu pele. Ia tatu tala tonu ina na upu. Aua nei fa seina i tātou le tele o onga. Tele. O ke le fa seina ngai au na le fa malo ne au na le tua. O lo la tau vai tonu ina le upo le tua ma la tau tufa mai. Au nisi o onga e wina fa seina i tātou. Ia sa moa le atunu pele. E le o se upu ale CKA Ministry o le upu le atua. Le ngaluenga lea na tu sia e luka. Ma i la tau na ngalu e fatasi. Ia ilo foi la ma tātou i loa Samoa. I le mata upu le tu sia ngaluenga. Ia, ono iai ngaluenga le apostolo Peteru. Ia, se ia o mai i na uvalawina, le apostolo Paulo. O le lua lea, i se taimi kako kilo ma kako vava ai ai Samoa. E ese le whainga le atua le whaaupenga ina na iau auna nei toa lua. Ngana na ele mafuanga na whatula i e le atua, e Yesu, le apostolo Paulo, ono lea. Le whaaua wina mainga, le peton, po le miringa fua le nga au maia, le uso petelu. Se ia o mai, le vala wina le apostolo Paulo. Ia e tele, Samoa o le upo le atua e oa e le mwhai o na whaamatala talaina i se itula, po se lua itula, po se aso, po se maasina, po se vai aso. E oa le upo. Le upo le atua e au ngai e au ai, e whaatonu, e whaapoto i tātou. Me foi la le a Samoa le atu pele. Ma le nganga whaafitai ma le fia tele. Ia lo mau pel neva no. Tātou te whetuwha i le upo le atu. Nei te foi wai wha peifo. Ai, se ma ngia la po kalame ia. Ke ia o si po kalame lea e saumai fea o ke le vai o e Samoa. Oa tātou te fili. Wha pe ngā la fionga pa ia le atu. E au ngā uma le upo le atu. Mai al kene se o le whalinga. Ai, nā se whesoswangi fo i le tātou CKA Ministry. Ia molo au onanga. O oe le ampasa le malo. Me fo lea e tu alalo kuai makakalo ko i Samoa. O oe o le ampasa. O fere me ke iai. Ia tu matila o oe o le ampasa Yesu. Me o sea fo i stasi tato bukalami. Ke le whaakari iai se i lua whetau i masikanga ka mai i shopping center. E whape se i whaakari leo sai ke aloe avisi. Se whale saa e whai se wha malo lo. O oe o le ampasa o le malo o le atua. I kaimbia le ngā. Whaia, tusa mani, sosani le ngā pa ia ia te tā. Ni awa, ia awa ngi kako mapolotu kele, fo ilile ua pei, o le whare sā, o le ngofuanga lea, e pawale o le ngofuanga kako ki whiloa i ai, ma tutupu ai wa venga o le atua. Le o le whare sā ia. Le ngofuanga tātou tatalo, ma tātou tapu ai whaatasi ai, ia ma tufa le areto, ia ma tātou whiapo po ai ai le upo le atua. Ai o whele me kako ki ei, kako ule ngā le tau te avea le tala le le maa le atua. No, le tele o isi me tutupu le whionga pa ia le atua ia. E le i whai ingi whatsā, whai ai le mea e wheloa i ai au ona le atua, ia a whaunga ina i le atua i la tau. Me foi la le Samoa le atunu pele. Ia mau perto vai, la whaafonga anga, ia tupu mae, lai ta mama, lai tina mātutua. Ia o le pokalame ai, o le pokalame o le upo le atua. Pe ia la whai atu, ia whaaupenga ina i tātou le upo le atua, e le mwhai o le tātou muni mawatu. Walanga ai a oi le upo le atua. O a mea e o mai. O a mea e whaasanga tau mai. E le mawhai o e to i lalo ai. Le anga o lea ua fio mai le fionga pa ia le atua. O whaamana ina i tātou i taimi umalaga. Mawhitalai ngā Yesu. E ao ina a fio mai le anga pa ia. E nofo tu mau i tonu i ate i tātou i aso umalaga. Lono we.
tusi nei ngaluena te lo me fo e tupu me fo le akako kilo e pe ona a matalia mai e Yesu lana e kalesia le ulu ai e kalesia le mea lai o le malosi pea le tangata o le atua le tangata ua vai ese mai mo le atua mea uma fai o na sala wai li tala le lei o mea fo o le amatalia i le tusi ngaluena ia la samo ia vave tato vava ai le atua ta talo i le atua fo ai mai le nganga pa ia le atua e fa wina le tato tilo ma le tato fai tau ina ia tato i loa le fina ngalo moni o le atua ia elo i ngisi ato tuanga sako ia ilo nafo iai le to fa nai tu o si tato o tunuu ia i ona tulanga fa lupe foi ele ngata ile i o ona le atua o lo fa launga ina la fiong pa ia le atua i so se e tu o le nei atunu o le ngata o le lalulangi atua so lava ne o laungani le tato po kalame el sike e ministry ia vea oi matangata e mori mawina Yesu malona malo o fatu muina o le ngang pai so le ala le me ko fatali la le me ki koe ngofo iai taimi le yo taimi le taimi o le nganga pa ia bionga ka ku fa longo ye taimi ne ina ua fio Yesu le langi ma fio mai le nganga pa ia taimi le ua amatalia ai le me ta o le o e kalesia lunga le fonga ele aina a matalava le tatu tai ia o Yesu ke si ki ofa mai upo la apostolo si tu singa mai o Yesu o le ulu lea o le ekalesia. So, le ala kau ki whamaungia. Ia Samoa, e leo sia kako ekalesia. O le ekalesia Yesu. Awa itu susinga la apostolo Paul. E ne ngata e na tusi atu i ekalesia i fafo atu o Israel. Jerusalema. Ai whape na foiona. Na toi tepa ma toi vaai le apostolo i le ruai e kalesia i Jerusalem. You know, o le kalesia le Jerusalem e mix. O ka ngaka iu ka ia tonu ma tangata iu taia le tonu. O le moto tangata e tonu ma le moto tangata ngā le fia ai muli muli. Ai le tonu ia Yesu. To, ai kilo lama e ai ma fai tau ma koe stari ai. O ngā e loana ia. Pea o se kako e kalesia. O oe mao, o le tangata o vai se ina mai Yesu, ina ia tala, ia lana tala le lei, o Yesu Keriso, malona malo. Ai whaongala o apostolo, ia, whaongai whunka ua. Nipo, me foi la sa moa na tunu pele. Ia, na mona fia. Kau kako fio ma wa no tato ti a ona. Wa kako o mai ole oti. Ia, o le si me kau ki fai. Ia bala au mai lava le atua le matai. Yo lo fa pe nga o kako faia. O sai. Loto teli. So kako lo kele i me fu i dia o ngala. E cara Yesu so. Kau fa o yo, kau fa pele. Ai a fa kulo au le fasi. Au le fasi e o fai lunga alu lo male ako so ai fiu fa ku mo mo Yesu si li kai si ko kiki fasin ka fa so li kai si o kile yo o kula yo la le o kula ala me la le o ai wo le o fa le ka si ga me samo fio ai mal tus pa ia e mo mal tus pa ia ai le si mo fai ko me foi la le pe o nga ni to et la to pukala kako koe whaitau, wala au lea tua ia wha uina o tātou, o tō whonga mo mata, ina ia tātou tilo whaleanganga i le upu lea tua. Ko le whai upu iang o whaika wakua, e leo se kusi al mako a inga o le tusin tu sia luka. I ke ifo iwa e whaisau filosofia. O whalo, e a le mangingoa whai mai. Wala whai mai o tō tangata karile e whai pusfutasi ngai ei sama. Se ale mea tau tu ai ma va atu i le langi o Yesu a vai na e
na ia te o tau i le langi, e whaapena fo i ona toe fio mai o ia, pe ona alu ifo, atu i le langi, fio atu i le langi, ua o tau va ai. Se whaere le mangingo. Eo mai rama kama kau whasevo i e ua, kelela o istus. Ia, whai mai loa ua, umale fio mai Yesu. Le fio mai Yesu. Kilo kala ngau fo se rapta ke o fa pe le se ale rapta e se le fio mai lo Yesu. O le fio mai lo Yesu fa mai e va ia uma la vai mata. Tu me va ia. Fio mai o le maunga olive ngai e le maunga nga pe o le sakari e fa me ia. Nga tu vai ai le fa o lo Yesu. E fa pe ngalo na to e fio fa ro na to e foi mai lo langi. E foi la lea. O le fio mai o le nganga pa ia e pe o le tātou e. O inga a matai mea fou, a matai le whamamana ina o lau apostolo. Whamamana ina e foi tau e ho mai le aso le nge. Mo e whalongo le tifti e olo lewe mai. Ngaka mea i o wawenga i kaimi o lau apostolo. Uso wa kako vai o le itinga la le upo le atua. Pe a whai o kako ulangona ia mo tātou manatu ia. A rewe mai Yesu. A fio mai le nganga pa ia e nofo tu tonu ia te tātou i aso umalava. O efe ngai mani lui taule ne vai taimi. Wa i atu i le li. O e sauni fo i morenga luenga le tua i le nei vai ta. Ia whaalango lango ia ao le li. Ua e manao i eise suinga ma se fesuia inga o le tātou au nanga i le atua. Whaatua tua matari tonu e lona nganga pa ia. O ia au mai ai le malosi anga. Whaale nganga tātou te moli mawina ai Yesu. Ma Yesu lona oso. Ia o tau amata o na moli ma. Le ngata o Jerusalem. O Yutai. Ma Samaria. E o atu i turu inga umalavale. Fa mai le surutasi lea tātou te whangata le ni fiafi. E whapena alo na to e fio atu. Whapena fo ilo na to e fio whanua mai. Tā moa na tunu pele. Vi ia le atua. Le nei tusi a luka. Pea ma le ono sfu. Ile around 65, 80. Tusi ai, tusi nei. Ia. Ia. Sa moa le atu pele. O le upua le atua ia o le upu le suia. E le me fai foi un kako koe fisuia ia ma koe kusikusia ma koe whauinga ina le upu le atua. O i o tātou lima, o i o tātou loto, ia tātou moima. O oe o le kalesia Yesu. O au o le kalesia Yesu. O Yesu e ou le kalesia. O ia na amataina. O ia fo'i na te whae wina. O wa o ia e ou mea umala. Sa moa na tino pele. Ia. Ia isa o ngar tātou pukalame ni fiafi mo oi. Wompa anga lo whapena na mafuta, ma mai mo mai le fiafi. Ia e whata lo whatu fo'i. A whai ua whato a maua mai a tātou pukalame. Ia e staimi to i ki e lau la au. Ia po lau telefoni, lau TV. Ia lo whapena na mamuli atu. Ia o langa le tātou Global Kingdom TV. Ia le foi fiafi fatalo fatu ia ona le tua o fa pena ona mai moa mai ma komeni mai le fiafi ia ma share mai foi le upo le tua mo tātou ia o le tangata lava ia e ai se le se atotoa ia patu ai marupu enga Samoa i lau whaafonga ia o le upo ia le tua upo ai sa o e moni mwha maoni ino le se mea la kako kau wha tulou ai ma wha mole apu ai le fionga pa ia le o le upo le atua e moi ma wha mao. Tangata ia i teimi sasi ai linga ngana manatala. Ia matua atu ia te oe Samoa. E peo na ia le tātou pukalame le ne fiafi wha sosoro ina o le tātou tusi lea. Tusi ngaluenga. Iwa e sauni i mea fau le a whaia Yesu mo oi. Le a amatalia e lo soifua au auna le leiva yasu. Ia ta tala o tātou loto i le atua. O fatu fo'i o na le atua lo whapena na me mai
na sini Australia le fo sa lo fai ma ata yulu le fo pukalame si ke ia malala ha umalava fa ta lo fa atu fa tai fo ila na ona pasta mai pureta tua le ngata pulenga le Global Kingdom TV ia mo le fa e aina fo yo tato pukalame luma le ia o uso uma ia ke viso Yesu ma tu fa fine ia le anga le leo le atua fuafuanga o to toil le weekend ia ima le mana o le atua e fa mana ina e ala ilona nganga pa ia ni mori mau fo yo la mori mau ina le va yaso ia o tato va ai o tato fale tonu mo tato le anga ma tato no fo ia ia tato va ai atu il le Yesu mo le fina ngalo ia ma fa talo fa to fo i wo ma pa anga umalava lo fa yo na mafuta mai le fiafi talo mai yo a inga ma wo ka le sia fo le Christ Kingdom Church e miro moa ia fa malo le mafuta mai le fiafi i wo pa anga ia fa talo fa tuai le nei taimi pe fa wa maua mai ia le na foi va yaso tatu tu maua fo i se kalame ma se taimi fa pe nei pe a tu sai mal fina ngalo le tua awai le o tasi au tatu fuanga ia mani me tu puai le lava yaso ai nei po fa tele lava sa moa lo italiano le upo le tua le ngata i tono lo lawa ia lo sa ia po le me fo yo lo fa pena o le ngalue le po anga le tua fa manuia i fuanga uma lava e o fe ngai mangaluenga ia manuia tele ngaluenga au ona le tua ia le fa malolonga ia auto sunga i fa fe ngainga to fe tua le ngata ia o no fo halo ia leu manei tu ia i fo i malolonga le tua ila na wauna fo e whengainga ia mai pureta mai pulenga tato TV, Global Kingdom TV ia mau fo i so wola ia e to e maua e tato pukalami le lava yaso ia po nisi fo i au ona le tua le ama futa mai ia ma share fo i le lava yaso taimi le nei ia o su ala mua le nei whawhitai la tato talo mahatou tamalangi whawhitai tele la upu matou te vi ia lama oe langona lo matou fia lo matou whawhitai langona fo i le atua lo matou wofo i mea fou e te au mai amo i matou e te tuina i o matou tangata e te au mai ai le atua se vainga fou whale nganga i le matou au unanga i hati oe ta mai anga le lei fisoswani i oai se tasi o mana mia lau fa malo longo mana mia le tua se fa malo si anga fa le nganga i le fiafi ia fa fitai wa vera po kalame o lau upu e fa malo si ai le tua lau fa na ule fa tua fa fitai ta mai ia o ono no fa pena talo mai le tua o anga o sali matu ainga e kalesia ia vi ia ai no fio mai ona matu talo ang le Global Kingdom TV o ona fo ia mai ku fo ia sara mai ia vi ia o ile o nanga e tua le fa tua o ia e watu ai le upo le ola upo le malo le aso ma le aso le te fa lau te le ina per fa le ia mai se me fi o foi na atu mato wola a wa o mato le mo mitinga ina ia watu mato wola e au na tu ai nisi o so tangata uma ina ia fatau no ina la wala au ia oile tu ale fi pe talo le tu tai mi foi e fio mai le sitianga mo lawe kane sia e pele ia te oi tamai o mato sa u so stai mato talo la ve ina sa mo so mato atu no pe ina wo mai masa tua lo no Israel le tua mona filio lo tamo fai fala lave ma fale io lo no una filia e lem fai le tua no mato fanga lina fa fitai ya te o Yesu le lei lo mato tupu o foi o taio le kali sia au mato te fa fitai ya tu ya te o wa na to mua i mele lei le ngata o le lo langi lo no Israel au lau e kale sia foi na e fatuina ina ia vea i matou ma e au ona i tonu le kale vi ia o ta mai fa ta Yesu dai nganga pa ia
e ala le mātou te talo i atu, oe le mātou i whao. Amen. Amen. Ia, tatu te whirai, na vai as fau, le anga le leima le lofo le tua sa mua latu. Pele, a se fua.